गिबियाव गुड आफ्टरनुन थाबाय नोंखौ दिनै जोंहा मोनसे जेनेरेल मिटिं जादों बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि आरो बे मिटिङावनो जोंहा मोनसे सिद्धांत लादों जे फैगौ 2026 आव जोङो जानुवारिनि 23, 24, 25 आव जों मोनसे बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप टुर्नामेन्ट लानो नागिरदों। बेखौ लानानै जोङो दिनै जेनेरेल मिटिं खालामदों। बे जेनेरेल मिटिङाव जोंहा मोनबा जिल्लानिफ्राय नुजाफैदों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि साबा जोङो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जों मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लिंहरदों। उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार। जों दिनै सिद्धांत लानो हाबाय जोंनि जानो गोनां फैगौ 2026 नि जानुवारि दानाव जों मोनसे बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप टुर्नामेन्टखौ जों दिनैनि डिसिजनजों जों फाइनाल डिसिजन लानो हाबाय। बाहाय आंजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मुन्ना औवारि तामुलपुरनि आरो जों आं खाथियाव दंबावो लोगोसे जाकब बसुमतारी बिथाङा उदालगुरिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोआव दंबावो राकेश नार्जारी बिथाङा जों आंनि क'क्राझार जिल्लानिनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्ड एस'सिएशननि आरो नैबे तामुलपुर जिल्लानि आनन्द बर' बिथाङा प्रेसिडेन्ट तामुलपुर एस'सिएशननि आरो आंनि लोगोआव दंबावो थुलाराम बसुमतारी बिथाङाबो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि। जों गासिबो मोनबा जिल्लाजों सावरायलायनानै सिद्धांत लानाय जाबाय आरो बे चेम्पियनशिप ट्रफियानो नैबे जोङो भेन्युखौ लाबाय जोङो बनगावआव जों बे भेन्युखौ लानाय जाबाय। जेनेरेलि जोङो बिटिसि बड'लेण्डनि थाखायल' जों बेखौ खुंनाय जायो। बोसोरै जोंहा अलरेडि डिस्ट्रिक्टफ्रा जोंना खुंजोबखांजोब्बाय। जोङो जेनेरेलि जोङो चेम्पियनशिप ट्रफिखौ जोङो बड'लेण्डनि थाखायल' जों बाहाय अनलि बिटिसिनिल' जागोन बाहेरानि जाया। बयस एन्ड गर्ल्स ओमफ्राय सिनियर जुनियर थागोन जोंनाव इभेन्ट्सफ्रा एराउन्ड जोंनाव मोनबा जिल्लाजों 600-700 एराउन्ड स्टुडेन्टफोर फैगोन बेखौ गेलेनो आरो जोबोद नायनो मोजां। जोंनिफ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोंनि बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफोर दं जोबोद गोसो होनानै गेलेनानै दिनै जोङो नेसनेल लेभेलावबो आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंहा गेलेहैनो हाबाय। दाख्लैसो एसे सिगां सासे तामुलपुरनि ना बाक्सानि मा नाममोन बे बाक्सानि कमल कुमार बर' फंबाया इन्टारनेसनेलाव थांनानै चेम्पियनशिप ट्रफि लानानै फैयो। गतिके जोङो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो जों नाजादों। जोंनि बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ सात्र साथ्रिफोरखौ जों आरो साबसिन मेडेलिस्ट बानायनो बा गोरों साबसिन फोरोंनो हायो जों बेखौ नाजागासिनो दङ। जों बेखौ लानानै जोङो बावैसो उनावनो जोङो जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि चिफ सार हाग्रामा महिलारिक सारखौ जों बेखौ लानानै जों सावरायनाय मोनसे सिद्धान्तखौ लानाय जादों। जेरै दिनैनि मेलाव जों अति शीघ्र थाबैनो जोङो सारखौ लोगो हमगोन रिगार्डिं जोंनि उसु एस'सिएशनखौ लानानै। सारजों जों सावरायगोन आरो सारा जोबोद गोसो होदों जोंखौ उत्साह होदों। सारा निस्सय सारा जोंखौ सापर्ट खालामगोन। बे उसु गेलेनायाव जायफोरा बाहागो लागोन कम्पिटिशनाव जायफोरा उइनार जागोन बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मा एवार्ड होगोन? जोङो जोंहा मोनसे माबा दङ एस'सिएशननि सार्टिफिकेट दङ। जोङो बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि सार्टिफिकेट जोङो साफा हुइथ ट्रफि जोंनावबो चेम्पियनशिप ट्रफि थायो, रानार्स आप ट्रफि थायो आरो बेस्ट प्लेयारनि ट्रफि थायो। जोङो हुइथ सार्टिफिकेट जोङो बेखौ प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउसन होनाय जायो। केएस एवार्डखौ जोङो बांद्राय बे रोखोमखौ खालामाखै। मानो होनोबा जों सात्र साथ्रिसो जिहेतु मोनसे उसुआ दिनैनि दिनाव मोनसे वर्ल्डआव मोनसे मस्ट फेमास गेम जाना दं आरो एसियानाव हयथ' अलिम्पिकआव बे मोनसे पार्ट अफ एसियान अलिम्पिक गेमाव बे मोनसे पार्ट जानानै दं उसुआ।
নমস্কাৰ আজি আমি এটা জেনারেল মিটিং হৈ গল আমাৰ বড়োলেণ্ড এছ'চিয়েশ্যনক লৈ তো এই মেলত আমাৰ উপস্থিত হ'ব পাৰিছে পাঁচখন জিলাৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী প্ৰমুখে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এণ্ড এছিষ্টেন্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনারেল সেক্ৰেটাৰী মুন্নাৱাৰী আৰু লগত আছে আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট জাকব বসুমতাৰী ওদালগুৰিৰ পৰা তেখেত আৰু আমাৰ কোকাজাৰৰ পৰা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে ৰাকেশ বসুমতাৰী লগত আছে আমাৰ তামুলপুৰ জিলাৰ প্ৰেসিডেন্ট সভাপতি আমাৰ আনন্দ বড়ো ডাঙৰীয়া লগত আছে আমাৰ কোকাজাৰ জিলাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট তুলাৰাম বসুমতাৰী আৰু অলপ আগত আমি জেনারেল মিটিংখন পাতিলো যেটো আমাৰ অহা 2026 জানুৱাৰী 23-24 আমি এটা বড়োলেণ্ড এছ'চিয়েশ্যনৰ টুৰ্নামেন্ট পাতিব বিচাৰিছো চেম্পিয়নশ্বিপ টুৰ্নামেন্ট পাতিব বিচাৰিছো হেইটো লৈ আমি আজি আলোচনা বিবেচনা কৰিলো সকলো লোক পাঁচটা জিলাৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ বডি মেম্বাৰ্স কেটা আহিছে তো আমি পাতি পেলাই আমি ফাইনাল ডিসিশন ল'ব পাৰিছো আমাৰ খেলৰ ভেন্যুটো হ'ব আমাৰ বনগাঁও সেম আমি যত মিটিংটো পাতিলি এইখন ঠাইটো আমাৰ বড়োলেণ্ড এছু চেম্পিয়নশ্বিপ টুৰ্নামেন্ট ইয়াতে হ'ব সো এইটোলৈ আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি আজি আলোচনা কৰি পেলাই আমি সাকসেস কৰিলো আৰু এইটোলৈ আমি অহাকালিৰ ভিতৰত দুই তিন দিনৰ ভিতৰত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিটিসি চিফ শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহলি ছাৰলৈ আমি যাম আমাৰ কিছুমান যেটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আমি আমাৰ উচ্চৰ বিষয় বহুত আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে বা আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকৰ কাৰণে আমি বহুত বস্তু আমি দিব পৰা নাই যোনটো ষ্টুডেন্টক আমি দিব লাগে সেইটো আমি পাৰা নাই এই বিষয় লৈ আমি আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ লগত ছাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব যাম দুই তিন দিনৰ ভিতৰত আমি ছাৰৰ পৰা অনুমতি লৈ আমি আলোচনা কৰিম যে আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ আমাৰ উচ্চ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছো নিশ্চয় আমাৰ মাজত আৰু ভাল ষ্টুডেন্ট হ'ব অলৰেডি আমাৰ মাজত বাক্সাৰ কমল বড়ো ভাইটিয়ে অলপ আগৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি লৈ আহিছে তেখেতক মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন যাচিছো আৰু তেখেতৰ নিচিনা আমাৰ কোকৰাঝাৰতো আছে চাংমা আমাৰ এই ৰাকেশ ভাইটিৰে ল'ৰা তেখেতৰ এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয় আজি তেওঁৰ এটা খুব ভাল প্লেয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব ঠিক তেনেদৰে আমি উচ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি বহুত চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আগলৈ লৈ যাম তো সেইটো কাৰণে আমি অহা জানুৱাৰী 2026 23, 24, 25 আমি সেই চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফিটো কিবা প্ৰগ্ৰামটো আমি আজি লোৱা হ'ল যাতে আমাৰ ব্ৰিটিছ অঞ্চলৰ 600-700 মান ষ্টুডেন্ট আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেখেতৰ আমি ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিব পাৰো এইখিনি আমাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল